Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadakilang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayin nga ron ti surat ti pagkasalitaan ni Mito nga napoluan, ti agsapsapul ti atong. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manunemi. Tauroray ti tawag ni Mir na kaniyak. Ni Mir na adda dya Hawaii, manunemi akaduanan di duwangan nakmi. Ngayon saan nga naisot nagbaling nga asawa, agsipod ta, naluko ak edi. Mamerto ti usto ganagan ko, ngayon nasiksikat ti awag da kanyak nga mitong. Nang rona lang aruden, manunemi, idi masumuk ko ti agsugal, ket binunyagan nak iti mitong agsapsapul iti atong. Ket no adda sugal, adda maten arak. No adda sugal, adda maten arak, adda pain babay. Ngimitilig ko na, digitoy nga bisyok manunemi ket ipatpatignak pay laeng ni Mirna, kaya digituangan nakmi nga adda iti Hawaii. Tapat yan daunay manunemi nga agbalbali wakto. Taday tamet, ti kanayon kong ikarakari kadakwada. Wen, kinabudno na. Addan ing kasar ko, saan ko nga nauray ni Mirna. Ngem ka po talagang ipatpatig ko, ipatpatigdak, pinanawak, ti asawak, ketak, ingkarik, ngagbalbaliwak. Isong ipaupawitan dak manen iti dulyar. Kinikuha, nagringin ti cellphone ko, manunemi ni Mirna. Ito tawagan, yes, sweetheart. Mitong. Wen, check na ito, yung ko tawag mo. Ana, Jay, Jay pauwit mo. Control number, please. Agbalbaliw kan. Wen, sweetheart, talagang agbalbaliw akon. No, lagi dita, maanal ti kasarmi. Iti huwes, kinililiyakit ko. Isungor ko ipapawid ko keng karigito a kwarta at isut usare mapagbayad mo iti abogado, iti pa nakaanal ti kasariyo. Katuman, isuwan ko na. Idid ko kiti abogado, tapno may paspas na di pa nakaanal ti kasarmi kinilya. Kat no, bakasyon kayo ton, kadagitan nakta dito Pilipinas, tapno si kamad lang, tagbaling kwa. Numaanal lakit kasarmi kinilya, si kamad ti kasar ko. Naglakamot kami nagkarika si kamitong. Dakit ti paglaingam. Ti agkari. Nga di mo matungtungpal ti karim. Namin ano ka kanan ti gundawan. Sweetheart, mamati ka kuma. Sa mula mo ang ibaga ti sweetheart kanyak. No adda masapol mo. Kaya no adda maawat mo a kwarta. Tiyag mo't pa naawat Kaya dinod mo pa ilang kanyak ti control number na. Ti patulod mo nga dolyar. Ngayon tilamapan mangalan. Katlaglag ba, ha? Saan nga sinsinan? Saan nga sinsinan tinagapon di kita nga kwarta? Saan ko piduten? Naglingling atak di kita. Amumla ko mamitong nakasano ti rigat min dito yung Hawaii. Ken saan lang nga sinsinan tigatad na ta 50,000 deta. Aramatam de dya, kwarta. Tapno maanal ti kasaryo kinililya. Uy, awan ti pagdanagam ko nakman, sweetheart. Idagdagos kunto kini abogado lagi diya kwarta. Ket numitid kunton, ti kumpleto, nga kasapulan nga kwarta, tapno nananayon ti panakaanal ti kasarmi kinililya, awan ton ti problema. Baka mo tagbabae ka manin ha. Hana? Baka nagbabae kan tumanin ko na. Ket mapikot ka manin. Agas iti pa nakapikot ken ka, palang pikot ken ka na diyan nga lilya. Santun ko nakmet, sweetheart. Tigamit.
Laglagi pa mito nga, adun nga karim nga di mo natungpal. Adun nga pa masakit nga naramid mo kanya. Ket mo o di da ito yan. Tano kas di nga lukod nakpailahan. Ore anyat araramidem. Ken ore no kasano, iti pa nagpagpakaasim ka na kita anak ko. Awan ton di bibiyang ko ken ka. Laglagi ba deta? Ko nakmat, sweetheart. Sige nga rodan, tapno maalak, mapangkualanan siya korta. Mabit lang. Kahit nakakano matakasalita ni Pinky, tinaunang anak ta. Mabit lang, titid ko yung kuha sa cellphone ko. Simublat mo't manunemi tinauna nga anak mi. Papa, please, putput no kumanda ito yung panagbalbaliw mo Eh, nabayagan nga nagbalbaliwak anak. Basta mati ko na yun idin. Oh, diyo ka di kayat ti umay dito yung Hawaii? Kayat ko Sino ko matilaglag na tao nga di na kayat ti umay dito Hawaii, alaman? Mo yo, pa? Iti ka ado ti nagbastolan nyo kini mama. Awang ko man ti bibiyang nakata kayo. No saan nga kapo kada kami nga anak yo. Kanayo mingi pagpakahasi kayo ni mama, nga may kang kayo ti maudi akong daway. Isong maudi dito akong daway dito pa, maudi talaga amit nga singpayat akon. Saan akong nagsusugal? Sige. Awang ka ni Jelawag. Iti sidong ni Tita Lilia, ti asawam, awan ako ni Jai. Tamani po imanugot maanal ti kasarmi, jak nagawawi din sidong na. Nagsublikan ni Tayanda Lolo Dulpo di na pinili. Wen, da kami manin kini Uncle Dulpo, iti agap kabalay. Tiburudak nga uncle ko nga lakay nga baro. Ket no, kaskasano lang anak. O may naktumatin dito Hawaii. Kaya, makapagdadan natin matla amin. Wen, basta sisigbat kan. Papa, nasingpat ako. Nakaadu akar kari manunemi. Tinapod nuna manunemi sakbay ganapan sa Jaya. Hawaii ni Mirna. Naglibiin kami. Hanggang hindi nga ang kasawa atan nakapuangarod. Nakapetisyon. Nga editam adan duwang anak mi. At siyempre, itinapurbanan manunemi ti petisyon na imunang anapan sa Jaya. Hawaii ni Mirna. Ti kuan na alanan di kita anak na. Di kita anak mi. Ti makadakas, iti panagbatik. Na isungsungan ka talaga, ti sugal ka da, arak babae. Naging dimteng ni Lilia ti biyag ko. Pinikot na. Kinagura nak ni Mirna. Pati na kita anak ko. Ngayon ka po talaga nga saan ka magkasurutan kini Lilia. Pinanawak. Kinontak ko ni Mirna. Stamat na naging anak ko. Ketika anak sa bali akong daway ko na. So ngita. Mayat ni Lilia nga maanal ti kasarmi kadi pawpawit ni Mirna manunemi dagiti kasapula ka kwarta. Yan ti makadakas. Idi maigamakon ti 50,000 manunemi. Wow! Datong panagkalit dito nga kwarta. Kaya nukas kasanulain kaya dumakdakkel pa Nabayagin nga dyak nakaiggamitin baraha. Nabayagin nga dyak nakakita ti atong. Idagring ti cellphone ko manunemi. Okay. At doon sa nalipatan ni Mirna. Ngayon baga. Ay, kura. Tasong, saan ka ni Mirna? Ni Nardo. Ti best friend ko. Hello, pare. Pare, painom ka man da. Ana? Nagpainom ka man. Amokit nga naawat mo tayo dulyar yung pawit ni Mirna ka. Abi amom. Kaya po nung gamak pa lang Nakabarbara pa lang siya. Manunada. 50,000. Inag-ibayad na abogado para analman. Painom ka lang da. Ang mamo ito dami na. Pamananta. Pare, JB1. Apa JB1? Adot ka barbarong GRO.
Nagbuyat floor show. Sige. Tama, iyon tapasit na ko. Daduma. 5,000 lang gastuan na. Sige ka rin. Orayan na ka rin na. Wow. Oen manong nemi napangkam iti biwan iti patay sindi ket siyempre mondar kam ti beer. Apo. Mayat ah. Ado da kiti babae manong nemi kahit da kumat patebol ngem. Madi pa ilay di damo amano. Ket ko na ninardo kaniya. Pare mi itong. No maibustan ti maudi nga in order mo. Beer, nga beer. Intanton. Na. Kung nagmalan no, kurso na dam ti mangitebol. Awan ti pagdanagan, ta siyak ti makamo, pare. Ado ti kwartak. Awan mo ti kurso na da, karek iti GRO, pare. Isko naman napipintas na. Awan mo tin, hindi napipintas. Nairward naman tin. Awan ti kurso na da, nga pingkiten, kadakwada. Anya nga tanong kayat mo, anya, anya nga ortikayat mo, pingkita pare. Inipis, baraha. Kunak pala na ikat mo tagsuga. Ikataga, no awan ti sugal ko. Ngam ka pata ado, ti kwartak kita. Isongin ta karonen. Agparparik na kanya ka mga makta. Pare na daw. Ha? Agbudo-budo kita kulap ko eh. Ti 50,000 ka kwartak ita. Baka no, maduble. Agduble. Napanggam nga rod nagsapul iti atong Keninardo Manonemi. Ngem nagmalas kami. Tadi di ko ngagduble ti kwarta ngayon patulod ni Mirna. Ket awan pulos tinabati. Naisaldalak ko pa ti kabarbaro nga nangina nga cellphone ko ngayon regalo kanyek ni Pinky nga anak ko. Kaya di sumangpetak iti balay dalilya nga asawak manong. Sa bali manan akinamalas tinadoktalak. Nakaw. Timbaga kini Pinky nga sa anak ko nga gaw-awit ti ayan ni Lilia kinapudno na kit awan ti abogado manginaklakan ti annulment. Kadandanak pa lang ni Lilia. Ngayon ti makanakes malas nagtultuloy ti kinamalas. Idilukat ko ti Rida o manong nemi Mito. Apay ganda ka. Abay. Nangaskas daw ka di? No, adda ka nag-asawa ta? Sumari ka. Dapat gayong sa ngailim. Saan ko nga sa ngaili? Iso na Henry. Ti kabarbarong asawa. Ano ta ko lang? Di ba? Nagsinubilyanan kayo kini Mirna? Kahit mo mapaanal ti kasarta? Iso na nga lakbat din sa bali ah. Hayop ka! Oops! Tala ka, Mitong. Pabugbog ka karig na kamsat ko. No, ag-skandalo ka. Saan tabi nga nagsina? Ibagbagak lang tikas jay. Saan ko pa mga inaramid? Saan nangalat ng lalaking sa balin? Saan pa yung napaanal tikas harta? At alinala pagkasukat ko? Kastantuman lang titungpal na. Insapsapo ko na atin nangala. Sa maysa, kat awamatin ti pakiranutak darda. Ana? Awamatin ti pakiranutak keng kakunak. Among ka di nga. Nga di mo ipat patungpal di kiti kwarta. Nga ipat patulod ni Mirna keng ka. Panganal mo ti kasarta, kasta. Baka no ditak itan patuludan ti kwarta. Numamuanda. Tainsugal mo? Kasta? Hawanan ti bibiyang ko pa eh. Nung kasta man tinapasamak, Mitong. Basta para kanyak at nagsinatan. Iso nga mabalim mo ti pumanaw kat saan kan ito nagsubsubli pa eh. Gabot adan sa baling asawa. Saan kan nga asawa? Iso nga pumanaw kahan.
Awan nga rod tinaramidak manon nemi no saan nga pimanaw. Manipod dito lawag manon nemi nagbiyahe ak imbag tada kwarta ni Nardo. Iduldurin na pinautangan na pinagpletek nga nagawid sa di pinili. Itisidong manon nemi ti ulutag ko nga lakay nga baro nga burdek dagiti nagadnak. Unong burdek dagiti tatang. Mabisinak, angkel. Alagat ay lotuang ka. Tapag sidaing ka na imas, bro. Alay, kaya dito makaluton manong ni umagan, mitog, mangandan. Lamang ang tangarutin, bro. Pag iso na nga dibteng ka, nagparti ka, tinetib ka manok. Adukat, dagiti tarakin ko manok. Kanda dumapay nga dingwen. Tanya nga rod kat nagagatak nga agtarakan. Isudat liwliwak. Ngagmay mesa. Kunada nga rod nga. Anya ti serbi ti kagat. No awamat bakit. Kunakbat nga isong batakit ko Nganya nga rod ti mabaling ko. Kat saan ba't asyak ti kayat di ayatek. Kunak mo na. Angkel. O na. Ang gusto dyo kunak. Kunada, pukpukaw. Ay, kunada. Anak ko mat serbiti kag, awan serbiti kagat, awan bakit. Kunak mo na song batakit. Anya nga rito mabaling ko, kat saan ba't asyak hamat asyak kayat di ayatek. Angkel. Mo, ang gusto dyo kunak. Ada ayatek, kamsamot asyak ti kayat na. Si kamit ti kayat na. Nataan na nga ron. Ubing ka kami siya. Malagip mo. Saan ko malipatan ang kin? Nga nagkarebalta. Siyak ti kinayat na. Gapot agugwapo akim siya. Kuwan. Apa ikang ganay ta. Ayatan pala ni Mirna. Damat communication mi pasaremat ipaw-itan nakmat aw. 50 nga dolyar, di napiyapa Kasta? Kaya wala. Nang naroon na ideya, loko-loko Yung nga bala ito, nagsinubyanan kayo man. Ana, naanulan di kasaryo kay ni Lilia. Agbakasyon dan, to may kasar kay matayin. Kaya nigimir na. Tatang ito, problema kang kili. Anyot arabinte. Kung nagmalan no, mabising ka. Paboritan pa lang na din, dasar nga si Dayan. Anya ayat, mapaspasama kang kabarok. Ha, mitong? Tapi kasi langam. Kasi kala nakatok no, ti atang. Okay. Naduro ko to yung nagsangit. Kasi kala di lalaki. Na nagkasangit mo. Ay nagluko ka. Nagsangit ka sa sangwanan ti Gracia. Ano mapaspasama kang ka? Akel, diyak manin natungpal ti karik ni Mirna. Ti karik anak ko. Diyak manin natungpal angkel. Anya nga minayat na pasamak. Puray ka, mitong. Ingkugtar mo ti gasat mo idi. Ita, ikugtar mo ka di manen. Ti amod angkel kat nabayagan nga agdenden nata. Ana? Ta nabayagan nga pinanahwak ni Delia. Iti imbagak nga paanal ko ti kasarmi. Nangipaw-pawi ti kwarta nga ramatek ngam jakmet intong palangkel. Anya? Bukan. Saan nga sinsinan na ti kwarta nga panganal? Naloko ka talaga, mitong. Talagang sinayang mo ti gasat mo. Ingkugtar mo, tinaimbagagasat mo. Angkel, tulungan na. Anya taramideg. Anya, angkel. Manong nemi ti amok idi ket saan nga maamuan ni Mirna ti amin. Ngem. Tinawagan ni Mirna ni Angkel manong nemi ket ditoy nga naamuan na. Pudno ka di ti bagbagayo, Angkel? Pudno ka di? Nangig ko nga timak ni Mirna. Ten speaker ni Angkel ti cellphone. Na kayo tagsarita, itid ko keng kuha ti cellphone ko, Mirna. Saan na nascan pa, Angkel?
Jakon kayat pa nga mangagtitimak na. Ana? Jakon kayat pa nga mangagtitimak ni Mitong. Sobra na, tama na, jakon kayat. Mirna, patsyak na pas nag-una iti pa nagbabawi na. Ay, saan ko nga etan, Angkel? Awanan tinabat-bati pa nga, ura isang kapiring kumalaing nga ayat amarik na keng kuana. Napudno na, Angkel. Hindi ko mapailaing. Pagpagapuklaing kadagit anak ko. Ken ura dagit anak ko. Patsyak. Nga didan ikan pa iti sa bali pa aguntaway ti amada. Nalpasan nga inted mi. Iti ultimatum king kuan, Angkel. Nalpasan. Di na kinasarita ni Mirna kada iti aguntaway manong. Di nakpahensong patan no kasta nga tawagag isuna. Ngayon ni Pinky manong nemi titinawagak tinauna nga anak ko. Simbungbat. Hello? Anak ni Papang mo deto. Iwan mo. Nasika. Ngayon di kan kayat pa yung awagan ti Papa. Nakaro ka. Kunak na nung balbaliw kan. Samad gayam, luklukon na kami. Luklukom ni Mama. Anak, pangasim, tulungan na kuma. Tulungan na kuma makisalita kini mamang mo. Maudin ang gundaway, talaga maudin, talaga maudin. Saan kami nga mamati pa ka? Kaya di ka pa rin kahit kumahawagan. Unutsong batan taawag mo. Manak, talaga nga dahito yung timaudi, mamati kay kuma. Lading hitek. Mawanan tiwa itulong ko ka. Nalabas una yung inaramid mo. No kasano ti kinalabas ti panagayat ni mamaking ka. Ti panagayat ni keng ka. Ngayon nalabas pa ti kinatakis mo. Kinatakis mo nga amakin asawa. Sayang. Nakasaysayang. Nakaado di kita tao nga gumawawa nga makadanon dito ay Hawaii. Ngimsi ka. Sinayang mo ti gundaway mo. Anya tinaramid mo. Imbes nga orahem ni mama tapno na kayo ag-asawa. Ngem, nangalakad sa bali ng babae. Imbagam, nga paanal mo ti kasaryo. Tapno may kasaro mo lang ni mama. Nga manya tinaramid mo. Insuksugal mo. Imbarbartek mo. Imbababaim na ipapawid mo kayong kakakwarta. Anak ko, magkawanan na ko ba? Mirna asawa, magkawanan na ko ma. Makamu kayo di biyagyo. Tay sumat na kayat yo. Awanan ti bibiyang mipaikan ka. Awanan. Nakasaksakit dayta nga pasamak manong nemi akasupapak. Iti kaadun nga sakit nga impaay ko kinimirna. Ken karikitital duwangan nakmi. Ngayon, nasaksakit manan apara kaniyak manong nemi tinapasamak. Awanin, inulit-ulit ko tumawag kadakwada ngem imblak dak metten manong. Imblak dakon. Awanin. Ti makadakes manong nemi kas bales ni Mirna kaniyak. Nagbakasyon da ngagpaiso manong nemi. Ngem saan nga siyak tinasawa, nakiasawaan ni Mirna. No di ket isuda manong nemi. Kini uncle ko, nagsakit. Tekas na ko nakitayan manong nemi nga nagkarebal kami kini uncle. Ngem siyak ti kinayat na. Taub ubingak nga rod. Ngem nalukwak met ngamin manong nemi. Nagsakit a panunuten. Uwan manong nemi nakasaksakit. Nagsubliak mo't lang dito lawag, nangipasdagag itiya. Magkipaspasada kay tricycle, so iditi damo, dating obrak manong. Aking gana damag kulayangan, nga adan ni Mirna, kaya kiti anak mi, ijay pinili. Nga nagbakasyon da kano, tapno umay makiasawa ni Mirna. Kadaan nga nagsakit, idi maamuak, no asino manong nemi, idi pakiasawaan na. Saan nga po na ito, Mirna? Saan nga po no? Ngayon miso ti po no, mitong. Ni uncle mo nga dulpo.
ti pakiasawa. Saan nga mabalin? Saan nga mabalin? Apay ko mga saan nga mabalin? Ha? Baro ni uncle mo. Nasingpet. Awang na bisyo. Nagaget. Keng runan ti amin. Iso ti pudno nga mangipatpatig kanya. Mira na. Tasamo nga mo mito. Nga italay nga mamuam. Kat imun una idi nga garam kanyak na Uncle Dolpo. Amo ka. Ngimitis ka. Ngim pinaay ko. Tao mo na unay. Sa kapulo nga ta 20 baet mi. Ket sika. Ken sika ti patpatig ko. So nga, nagaram ka kanyak. Kas tao ni tiragsak ko. Ngam nagbidutak ka nang ipataggan ka. Nagbidutak. Ngam sa nga mali. Imbag ta saan ta nga nagkasar. Iso nga ita, da kami kini Dulpo tagkasar, tagasawa. Ket ni Dulpo ti alaik sa Jaway. Dapat lagun daway ko mga babawi mo no maibabawi ti kasar ko nakit nagpagpakaasi akin ni Uncle Dulpo. Mga si Uncle, awan ti maarabig nga kasar, no sa mo kayat kay kasar ni Mirna. Iso nga saan ko Uncle, mga asim, lating itik bitong barok. Sanak ay akasken ka, ngay kugtarek. Sanak akasken ka, nga kugtaren na tinimbag kasat na. Ni kaya minat mga baga nga, kasar kami, di okay, ay patpatid ko matsuna. Edi si katikinayat ni Mirna, kagasgasat ka ko na, kat siya, daksang gasat. Nga magtalinaed, tinapod no nga panagayad ko king kuwana. Iso nga tiyak nagasasawa. Nga mitatatim kanyak dita kagasat, apik din nga, talikudak. Awa na, sa nga bali. Sa nga bali barok, tainto ng takon sa diya Hawaii. Siyakton ti mangipatpatulog kang katidulyar. Siyakton, mitong baraw. Nagpagpakaasyak pa'y kadagiti anak ko manong nemi nga kasarita na kumati inada tapno di kastakit saan nga tuloy ti kasar. Ngayon pinabalawdak na kita anak ko manong. Sungawan tinaramidag. Kat nalpas. Nalpas kat nalpas manong. Nagkasar nga rod na Mirna kina Uncle Dulpo ket iti agdama addan ni Uncle iti Hawaii. Kabuti tinungpal, dedi kunana manon nemi nga no adda siyakton ti adda iti Hawaii, patpatuludan kanto dolyar. Ngem sayang nga nakasayang nga talaga. Nga awanen ti inak na aramidan, maud-udi nga talaga ti babawi. Asyak metlang tinangar aramid ti bukod ko nagbalinan ngagkasat ko iti biyag. Ita, manon nemi, makipaspasadak pa lang ti tricycle dito lawag. Ngam saan akon nga mitong ngagsapsapul iti atong. Tawang meten ti ada, hameten nga, uno maiparit meten tagsusugal manon nemi. Manipod iti presidente niti kong. Agyaman ti anus mo, nang ibasa ket sabi ko mat, adamat na ibating nga adal, liliwakit pagsarmingan ti biyag, kadagiripadak nga nagbuya, more power to your program. Ito'y nga rod agyaman nga pag-ayam mo, Mitong. Thank you, Mitong. Kanating istorya, thank you mat karikiti nagbuya, nga nagdengeg,